Zama ya umwe na wigwano wa NND NCIC ikamwekea kirimine memba wa mbunge ya kaunti ya Kitui kuma wodi ni yangune mwingi ya kate Jeremia Mutua itina wakumukonia na ithokosi ya Kimbai ila siithitu ikusi wa kisioniki MCA uwe mwamba na muyumbe wa mwingi ya kate Gideon Mulyungi o ndeni mevita maisa itikila unavanini meunda NND moyo swecha vina nimbai ingi na nimekuungama na moloto wungi na mudia Benjamin Mwakano kutuelezea. MCA Jeremia Mutua na ula withito methoni ma muvya wa NCIC kwa vaguvichu mwakemo oyu pamwe na MP wa mwingi kati Gideon Mulyungi ni maweta vaina vata muvya kusembanya na muteti umwe ati vandu vake ni waile kutoa isekekano na atongo yonthe kuma isioni ila sienda mathina ama mavithukia mandithi cia ngamila kaunti ya Kitui na Atui mayo one ne mambetete ingie maofisi ni ma NCIC in the afternoon for further investigation. Kilango na kukuli ni kana idhi foizi hitu taatongoi tuyasia land hitu ya Akamba ni land ya Akamba na Akamba mazeme yoko ya Ngamila bana ba kuthio kwata mutongo yumwe ni mete ya tongo imo nzama mokuli what is affecting them kuma modha baka sekuru nikiana manye the real problems ila si katika ground teka kukwelewa na one word teka case example ya kukwata atongoi na itu tungia chairman wa NCIC muvya nundu ila na nenie nake ni ukasi atulekelie mundu umeono no namolekisie na one tukathi kumwona nikenda tumweleze kila kiende nundu weno wethi address kila kiende nindeto wikitu matune make na ndese kuu nini tukamwona nikenda tumweleze kana twina thina atongo yani maweta ndivya isi angamila miundani ya Akamba isioni sio yetete ukuna munene veno wanangi kwa mausia miundani mawo mathuku maindo na ni kuvingi savyo kisomo cha mathiwa na mathiti kilanga mila iwa kuvi ona vanini itheka situ ni situ kuma vaya katumba ukita na mwingi sini itheka cia Akamba na ithe twitha cia mbui na ng'ombe na nguku na tuibanda leu miundani atumia lava ige no mabanda awe one kwithia ngamia na ngamia yalika muundani ni kumina leu we wayo ne kwananga kila kindu kionthe ki leu oyu andu ni mana bandite nzu na ngamia yalika muundani nzu isu situika bathi ithi twithikizelo no mwene nzu witu kwasi ano maito la matu kunie kura na la matu tumie mbunge twa marete measia mekwenda ngamela si umakinyanga miundani yo mheshimiwa asia twina nzu na teka nzu siana nini la si grade 1 grade 2 grade 3 siono nyamwezi twa ngamea na zio isukulu kingeve na la mawomo kana ngamea malika mbuine ngombe nzito ngombe zikwanza kugwa so Akamba me comfortable na that situation meli ni maweta vena kimudia kingi kiende kweyumilia kwa mbaya mukamba na kila chuka ni tene vango hivithanye hakuvena ene miunda yo chavina muyumbe wa Gideon Mulyungi no arumirelia uone kao ute uthela oyu nituonie ta vena kivuthia na Akamba kuonewa ni serikali nundu ta MCA wangu nigela unanenie yulua ngamia nesiume anokia kwatwa kuona nda kunena bano ta mheshimiwa wa mwingi central twina MCA ne bano no nalekile tuitikila na tuitikila ngamia kwendea kuka miundani itu na kivuthia na lasma na njamela imende sini njama ya kwenda kutupa na miunda na itheka situ mupaka witu na Tana River we Katumba na ndwa change nozu niwo mupaka wa colonial days no longer settled by the administrations ya Kenya. Number 2, Anduma National Irrigation Authority na monema ne mwamwe makwenda kutwiki ya kauni nundu manokie mambe ya kwenza munanda baya bandu beta wa Mwanzele munanda miundani itu makwenzi ya ngamia
na maitu kuleti kuunenda kuya MD wa National Irrigation Authority munanda usu ni ungame mara moja undu tunakwateaniie nake ndukaende kimbithi undu waende kimbithi usu ni mundu wambe waleta kukwatwa ni NCIC atoe kotini nundu no kuinga ngene siandu vilengo wa mavoku mavaka undini lovi nye nito Benjamin Mwakam.